maji hapa kutoka Uvira. Unaona kuko bato au maboats, mapirogue motorisé zinatoka Uvira zinaenda Baraka, zinataka kutoka Baraka ziende Uvira. Hatutaki kuona boti au bato inatoka Uvira inaenda Baraka, au inatoka Uvira inaenda Kalemi, au inatoka Uvira inaenda Mboko. Au hatutaki kuona bato au boti inatoka Mboko, inatoka Baraka, inatoka Karamba, Ubwari, inatoka Kalemi inaenda Uvira. Maji kabisa tunaifunga. Yes, nk'ibisanzwe rero ni The Quick Times News. Nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye harimo n'aya ngaya, aho rero igisirikare cya Wazalendo cyangwa se ni inyeshyamba nazo ariko zifasha ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babise rero aba Wazalendo cyangwa se aba patriote ngo abakunda igihugu cyane, barwanira rero ukwishyira kwizana kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi batangaje yuko rero muri Sud Kivu rero ahegereye ikiyaga cya Tanganyika biyamye cyangwa se bamaganye igendwa ryo mu mazi cyangwa se kunyura mu mazi uva Uvira werekeza za Kalemi ndetse n'ahandi hose hashoboka, kubera ko batizeye umutekano w'aho ngaho. Bavuga yuko rero kubera ko batazi umuntu wambutse nimba azaba ari uwa 23 cyangwa se nimba ari umumazarendo, bazajya bafata ubwo bwato hanyuma abari baburimo babafunge, hanyuma ubwato bajya bukoresha mu zindi mirimo cyangwa se mu zindi activite zijyanye n'igisirikare cya Wazalendo. N'umuvugizi rero wa Wazalendo ubwo yabitangazaga avuga yuko bigomba guhera uyu munsi abivuze, ndetse kandi ko babitangiye kera, uretse yuko ubu aribwo babigize official cyangwa se aribwo babitangaje ku mugaragaro. Bivuze rero ko nta bwato bwemerewe kuva Uvira bwerekeza Kalemi bunyura muri Tanganyika, kubera ko nibuzajya bufatwa bazajya bafata ubwo bwato bakabugira ubwabo, hanyuma n'abari bari burimo bakabafunga, hanyuma ubwato bukajya bukoreshwa n'igisirikare cya Wazalendo. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe, reka kureke komeze wumve uyu mugabo atangaza mu rurimi rw'igiswahili, hanyuma rero turakomeza rero tureba n'indi video aho rero abapolisi ba FARDC basuwe n'umukuru wabo. Ngira ngo rero mbareke mbanze mwumve abumva ururimi rw'igiswahili ibyo uyu yavugaga, uyu muvugizi wa Wazalendo, hanyuma rero turakomeza dushaka andi makuru ajyanye n'aya ngaya gatanu kuri gatanu. Maji hapa kutoka Uvira. Unaona kuko bato au maboats, mapirogue motorisé zinatoka Uvira zinaenda Baraka, zinataka kutoka Baraka ziende Uvira. Hatutaki kuona boti au bato inatoka Uvira inaenda Baraka, au inatoka Uvira inaenda Kalemi, au inatoka Uvira inaenda Mboko. Au hatutaki kuona bato au boti inatoka Mboko, inatoka Baraka, inatoka Karamba, Ubwari, inatoka Kalemi inaenda Uvira. Maji kabisa tunaifunga. Na ndio maana tunaambia raia ya Uvira hivi, wale wa armateri wa maboti wa mabato wenye wako Uvira na wenye wako Baraka na wenye wako Karamba, wenye wako Mpreskili ya Ubwari, tunawaambia kama maji hakuna boti wala bato yenye tenda Uvira, na hakuna boti wala bato yenye tatoka Uvira kwenda Baraka. Maji tunaifunga kabisa. Sababu tunafunga kwa sababu ya usalama. Kwa sababu ya usalama, boti itatoka Uvira ni raia ndiyo bien sûr, lakini atuhakikishe ya kwamba eski ni raia. Ile ni kitu cha kwanza. Cha pili, hatuna uhakika wa usalama. Atanyanganywa mumaji au utajua kama ni M23 au ni Wazalendo au ni wanani wamefanya kitu kibaya. Na ndio maana kwa hii wakati tunakataa kwanza movement ya mumaji ya kutoka Uvira au kwenda Uvira. Tunaikataa kabisa, ni kusema tunahofia usalama. Na mtu ambaye tutamshika kwa hii wakati ambaye anatoka Baraka, anatoka Karamba, anatoka wapi, anaenda Uvira, mwingi tutamshika, boti yake tutaichukua, itakuwa na kazi ya kupeleka maaskari mafasi ambazo zitakuwa zinahitajika. Tutashusha watu wanafungwa, na boti tunaichukua au bato tunaichukua, inakuwa na kazi tu ya kutumika kazi ya serikali. Na waza watu wananisikia, watu wa Uvira wananisikia, watu wa Baraka kupitia media wananisikia, na watu wa Kongomani wetu wananisikia. Watu wasilaumu. Hiyo hatua itaanza tangu siku gani? Hii hatua inaanza tangu sasa hivi.
hatua imeanza tangu sasa hivi. Tulikuwa tuko tulifanya, lakini hatulikuwa hatuya biofficialize. Ni wakati mimi kama vile msemaji wa Wazalendo Msikivu ninavisema, ina maana ya kwamba ni order ambayo inatoka ngazi za juu. Tumekataa kabisa boti kutoka Uvira, bato kutoka Uvira kwenda maeneo ambazo sisi tunakonta. Tarehe make ukisema leo ambapo tufuata kesho atafikiri. Tukisema leo hapa tuko ni tarehe, hapa tuko saa moja na minute 14. Hapa tuko siku ya 6, yaani samedi le 10 janvier 2026. Ndio leo. Nando hapo kabisa. Nando hapo tunakomea hapa. Tunasema ya kwamba tunakaza, tunasulinye. Tunasema hakuna bato itatoka Uvira iende Baraka, au kutoka Baraka kwenda Uvira, au kutoka Uvira kwenda Preskile ya Ubwari, au kwenda Kalemi. Tunakataa, au kutoka Kalemi kwenda Uvira. Tumepiga marefuku na nawaza mko mnaona mare yetu. Hiyo mare yetu hivyo sasa hivi wako wanaweka mazutu ndani ya mashini zao, waanze doria. Wasione kabisa chombo kinatoka huku kinaenda huku na kinatoka huku kinaenda huku. Le recrutement et la formation au sein de la police nationale congolaise figurent parmi les axes majeurs de l'action du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin. Ce samedi, dans la province du Congo central, l'ambiance est studieuse et empreinte des solennalités à l'école de formation de la police des Kassongo. C'est ici que le vice-premier ministre a choisi de venir encourager la relève policière en rencontrant 720 nouveaux apprenants engagés dans un processus de formation exigeant. Sur place, le patron de la sécurité intérieure a animé une causerie morale, un moment d'échange direct avec ses futurs policiers axés sur la discipline, la rigueur et le sens du devoir, valeurs fondamentales pour bâtir une police républicaine au service de la population. Mbote lisusu. J'espère que boza malamu awa. Voilà, ezali esengo monene pona ngai ya koleka awa komona bino ndenge bozali ko évoluer na yaka mbala liboso na ebandeli ya formation na bino bolataka nanu bateni ya grise boye awa na moni bino na tenue ya bleu ya police esalinga esengo mingi. Loko ya mutu ya ezali awa ezali makambo etali discipline. Police ezali service pour etambola bien, il faut discipline ezala na kati. Na ndenge bozozwa formation. Il faut bota la makambo, bo respecter makambo na ba instruction ya discipline. Je suis convaincu bakour mususu na caractère ya discipline pe étude ya ba texte na réglementation ekota malamu kati na bino. Un agent de police indiscipliné ezali danger pour la société. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation de la police nationale congolaise 2026-2030 qui prévoit le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux policiers sur 5 ans afin de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise. D'une durée de 9 mois, elle prendra fin en mai prochain et marque la première session organisée après la réforme du secteur de la police. Cette formation, c'est la première formation de la réforme. En République démocratique du Congo. Ça, c'est la promotion 2025-2026. Donc, nous, ici, nous matérialisons la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qui veut que cette police soit réformée, moderne, sur les normes internationales. Moment fort de cette visite, les apprenants ont exécuté un défilé et entonné des chants patriotiques à la gloire de la République et de la patrie, illustrant leur engagement et leur attachement aux valeurs républicaines. À l'issue de la formation, ces futurs policiers seront déployés dans différents services afin de mettre en pratique les connaissances acquises avant la cérémonie officielle de prise d'armes, étape solennelle qui consacrera leur entrée effective dans la carrière policière. En s'adressant à eux, le vice-premier ministre Chabani les a exhortés à faire preuve de discipline, de responsabilité, de professionnalisme, aussi bien durant la formation que dans l'exercice futur de leurs fonctions, rappelant que la police reste avant tout un service public
public au cœur de la protection des citoyens et de leurs biens. L'amélioration des conditions de vie des policiers figure parmi les priorités du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chaban Luko Biango Jacquemin, depuis sa prise de fonction. Ce samedi 10 janvier, le vice-premier ministre a effectué une visite des terrains pour inspecter l'état d'avancement des travaux de construction de la cité destinée au relogement des policiers sinistrés et de leurs familles à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre dernier au camp Kabila. Situé dans la commune de Lantélé, quartier Tenda 2, le site affiche un taux d'exécution estimé à près de 80% sous la supervision du service de gestion et d'entretien des infrastructures de la police nationale congolaise. Au total, une centaine de logements ont été déjà érigés urgemment en vue de permettre pour un premier temps aux policiers sinistrés et leurs dépendants d'être dans l'abri loin de toute intempérie. À savoir que ce projet comprend également plusieurs infrastructures de base, notamment des panneaux solaires, un fourrage d'eau, un centre de santé, une école et un marché, afin d'offrir aux bénéficiaires un cadre de vie décent.